Koju biste avanturističku priču sa istim žarom prepričavali nebrojeno puta, a mislima i čulima je oživljavali do detalja? Za mene u takvoj priči ima brzine, adrenalina, ima pejzaža koji šire paletu ranije spoznatih boja, ima slobode. Ja sam Kosta i u ovoj Serbian Adventures epizodi predstavljam vam izdvojene utiske sa dvodnevne avanture po Fruškoj gori i neke sjajne ljude koji će vam pokloniti iskustva za pamćenje. Naš domaćin u off-road avanturi je Vlada, ekološki osvešćen panker, zaljubljenik u domovinu, motore i Frušku goru. Sa njim obilazak ove planine dobija bar dve nove dimenzije. Ovo nije umetnička instalacija, iako tako izgleda. Nalazimo se u pećini Beli Majdan, čiji su zidovi sačinjeni od taloga iz Panonskog mora, a svedoče i o postojanju vulkanske aktivnosti na ovim prostorima. Popeli smo se do Vidikovca sa kog se pogled pruža ka Sremskoj ravnici, reci Savi i Vrdničkoj kuli koju kasnije obilazimo. Još zanimljivija mi je poseta Fruškogorskoj lugarnici, imanju sa srećnim i slobodnim konjima gde su turisti uvek dobrodošli. Kad upeče zvezda, dobro dođe malo vetra uz Dunav i hladno aromatično vino i šijački asortimane. Naslednica ove porodične vinarije otkriva mi sve što nisam znala da ugostitelji uzimaju u obzir kada vam preporučuju vino. Od Ivane sam saznala da se vino osobi može preporučiti prema karakteru i godinama. Za mene je izabrala Neoplantu, jednu od dve vrste po kojima je ova vinarija i najpoznatija. Osim ukusom, mene su ove boce oduševile i etiketama. Naime, na Neoplanti vide se ruke pripadnika 5. generacije ove porodice, a seduša koja se jedino ovdje i proizvodi nosi lik Ivanine bake. Poznato je da meze ide ruku pod ruku sa vinom, ali ovako nepogrešivoj selekcije sireva nisam se nadala. Kravlji sir sa uljem iz košlice grožđa, hladno ceđeni, zatim sir sa susrmom, sir sa crvenom paprikom. Ako mislite da ste obilaskom vinarije i manastira završili sa upoznavanjem Fruške gore, varate se. Ovaj fruškogorski dragulj nastao je igrom čoveka i prirode. Pešenovačko jezero. Najlepša priroda na Fruškoj gori koju sam do sad videla. U kopu nekadašnjeg rudnika danas je idealno mesto za kupanje u vrelim letnjim danima, a spektar boja ubedit će vam da ste na nekoj dalekoj istočnjačkoj destinaciji. Prvi dan završavamo na konaku kod Zokija u Čareviću, pravoj seoskoj idili. Ide avanturistinja malo i da spava pa se vidimo ujutru. Dogovore. Ajde. Lako noć. Ćao vas. Najprijatnija temperatura za spavanje i čist vazduh odmorit će vas za novi dan avantura, a umesto alarma iz kreveta vas ujutru mami sunce i petao Blagoje. Drugog dana smanjujemo broj točkova i povećavamo nivo adrenalina. Projurili smo kroz Novi Sad, Sremske Karlovce, pa produžili na drugu stranu Fruške gore koju juče nismo okrznuli. Iako sam prvi put uzjahala ovakvog zmaja, ubrzo mi je postalo jasno zašto zaljubljenici u motore o njima govore sa takvom strašću. Mislila sam da jučerašnji off-road ništa neće prevazići, ali mislim da mi ova vožnja motorom ipak favorit ove avanture. Vreme za ručak provodimo u hladovini i udobnosti bašte Belog Čina, prepuštene specijalitetima s roštilja. Posle predaha jezdimo dalje, a još jedno predivno jezero nalazi se na mapi naših putešestvija. Nadam se da si uživala. Ne da sam uživala, nego toplo preporučujem i svima vama da odmah danas rezervišete ovu turu preko sajta Serbian Adventures. Ako vam se dopalo da putujete sa mnom, subscribeujte se na naš kanal. Obiđimo Srbiju zajedno!